MLA Jowai ma Syllad miki Syllad hakakat tarik leber. Ula Plie kaknap thang beriu kabatip kum ka Campbell Shulai eco-friendly crematorium na kabenta ban pendep niam thang ki riewngeit Hindu ki basyong basa hasor Jowai. Kani kaknap thang beriu kabadan hakasnong Khliehtyrshi Lashna da ka Jowai Municipal Board lingba ka 15th Finance Commission Award second installment jong usnam arajar arpo hadu arajar arpoway ha ka jinglot ka balai punyo lak tingka iaka jaka la ais ngob ha ka dorbash nong Khliehtyrshi sya ka Hindu Samaj Committee nalor uma Syllad miki Syllad ladan lang ki MDC GHADC kuntup uma lakhan dakar ma okto mewat lamin CEO ka Jowai Municipal Board, ka DV Lingdo, Chairman ka Jowai Municipal Board, ma Pilan Darwal Lingdo, President Senra Jowai, ma Toy, Doloy Ilaka Jowai ma Puraman Kenjin, Wahesh nong Khliehtyrshi, ma Kitbok lang Rambai, kinong mikmat na kapuja committee bat kiwe. Em chibun kijing em kam po kasor Jowai giyong. Bat kwa open tip ya pi hejui por le ngale man o kau chairman. Yong ka Environment Committee yong ka Meghalaya Legislative Assembly. The yo ya ka jing MKM nei benta wo safe ya ka environment ka yong ila hejui por. Nei ba nto ko suk. Nei ba hejing im yong i to pika ko do. सबसे मुश्किल क्या है क्योंकि जिंदगी में हमको 3 काम करके जाना है 3 काम खत्म करना है जब हम लोग पैदा होता है शादी करता है फिर उसके बाद जब मर जाता है तो हम लोग समझता है आपका प्रॉब्लम आप लोग यहाँ में मतलब नंबर छोटा है मतलब माइनॉरिटी तो इतना आसान नहीं होता है और आपके जानकारी के लिए ये प्रोजेक्ट 37 लाख अगर आप खुद से करेगा तो बहुत मुश्किल होगा शायद तो इसलिए हम लोग अर्बन डिपार्टमेंट के हेल्प से कुछ फंड मिला वैसे जोवाई में तो बहुत सा काम है पेंडिंग है लेकिन हम देखा कि आपका ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है और आगे जाके भी और प्रॉब्लम होगा तो इस वजह से मैं अर्बन अफेयर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इस गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमको अलाउ किया ये काम करने के लिए है जो इपोर काम ओंगो एम बट स्न्याव कुमेन ओखनाई भी स्न्याव कुमेन ओखनाई भी हदीन वदयो इन पुंचना या कनिका crematorium dayo sanction biang i sakawi wo chna biang yaento kanika oman kam kanika eco friendly henry katu kamoman dagan light kamoman hai tai ha chalu para te dayo sanction biang i sakawi te kamoman katem slam boy de putendar gi nei benta wo pun chna yuluti ka tele ko yarak chu chu kham tam wo yaki won gi wa pun debi ya ka kap ya but nga chima ye ni ka kabule wo ik blai yoma Campbell Shulai mo nong chem ya ka ni ka innovation ne ba to em kam lo em kam ka siaw ni ka por em kam yong i ka chnong go wa maya bru em kam yong i ka chnong go maya pra bru pra men sem bru te miu let ni te hei por ginong yalam man chwa tendeu ma let ma ke sa ne bai wa uma Dr. RC lalu hitu ipor daem ye gaji maya hakakam sanchar kadar da kanria aya gandi ka thau thang bru nei tai na khmat surok nei tai chaini da ai siaw baha ka snong in thau ya gani ka Hindu Samaj Committee haini haladamani thau chimet lehen rei ka snong da ai siaw ba ini ya gani ki bru da ai wan ka snong chai thau yong snong chai bi da wani banta kate to Neliang gani ka committee tau siaw ngo gani ka chnong ka thau yong i kawa cha ai gani ka thau go yo bandep ya ka metiap kham tam gu da im chaini sajwai gom tip deuli wan sport khar ko da hap thang bai chaini gom chem luti deul lai wan te siaw gani ka por ka chnong yong i man go wi da ka chnong go maya para men sembru wa gi wa he 80 por
แต่โยจุงไงกี่แต่เดิมย่อกี่นี่ก็เท้าวัวทั้งยากระเม็ดยับยังอยู่ว่าไงหากติกับฮินดูสมัยแต่ก็จริงวันก็ที่ขนับเสียมันอีเลี้ยงก็ชนองเสียไล่เดลัยอีก็วิ่งก็กระดุดบ่าอีก็ได้ก็กระดุดหากพอร์เด็บชัดดินดังรับเขียนกี่พระพาวคันเดพาวคันเดพาร์คันเดพาวเล่โจยลาวินโลมีเต็งที่โถติดที่โถบรดาแต่ให้ที่พอร์เยอมันกี่ว่ายับใช่นี่กี่ว่าองนอกวันกี่ฟามิลี่กี่กำตุกำนี่กันนี่ทางใช่นี่มันลิงกี่กตีมันลิงกี่กระจัดราก็มาราเช่นกี่ชนองชนองถล่มตีงกี่แต่ที่บุญก็จริงอินเลียงเลยชนองเช่นมีกำกี่แต่กี่เข็บกันเลยโยยว่ากันนี่ก็เท่านี้เนกสงี้จะมัน success ก็กัดกำมายากับจุกันนี่แต่โยลตีว่ากี่เจ้าวะจันเอ็มเดกีกำให้กี่ปอร์มันชัวเกาโลกาเลมดีซีเลยเกาทรีชนองเลยมีเล่นก็จริงสักเขียนอยู่กระดาวเหตุชนองให้กี่พาวสเนมมันชัวก็จริงยี่ตะคุจริงนั่นลอร์ว่าเด็บยี่ปันใบนักเลี้ยงยองกับชนองวันเลี้ยงยองกันนี่ก็คอมมิตี้ต่ออีวสุกก็จริงยี่ตะคุกิตจริงให้ว่าย่ออีเท้าอุปนัมกามฮันไรตัวปอร์ก็เดร์ให้กิตุกิปอร์มึงเพื่อมูย่อยมึงเพื่อมึงเป็นเชดักเป็นเชชินอุนงบุนงเท้าโฮตันเดอุเหะกัมเบลโฮวันระยากนีกรุกรมอุปนโยชิกินงชงชนงอุปนโยชิกิปาราจัยอีวะฮักมัดโดกจิงมุดกยองโอเฮ้ยว่านักนี่กจิงยาลุตียองโอกจิงปนโยยองโอกจิงแชมยองโอยอไอไล่อีชิบอนใจในกิวบอนกิจิงกิวายตุงโคอีปราบรูว้าวอะไรนี่ก็สกิมกัวรายนี่ก็สกีมองกจิงปัญญาเพศหากอยู่เสียวบรูปนาบรูตะคาร์บรูใจบรูกำหากวังกระโดดในภาคเส้นไรจวยบอกกจิงลำยองมาเฮรุมันเขาPresiden wakan impor, toh kerja kecing maya, ya warok diburu in USA. Ewa kecing ngai, mau pandai peroi krisnya buru, ewa kecing ngai toh luti kawan rai kecing suk koyoi, toh kecing hun, kau le ikan berpatam di pertai. Ngai ikut bokir biang lembaga ni kenap kau wai ni kesengi, wapi kenong pandai kam, wapuro mereka, dewa sumar, koi penjinger, kam jual menteri ka. Om nom to du nei bata wo po he tha wa em kam ai por em kam e han rei man lagi por to em kti pun yo so de dep chna ini tha waron I kam ram yong kinok pen em kam wo pun yo so not matter to which religion to which community he or she belongs. It is our social responsibility to show honor to a person who is dead. And that's why I'm very, very thankful to the Jowai Municipal Board, our local MLA, our MLA of Jowai constituency, and all the people who are responsible for this to have this eco-friendly crematorium constructed in a very, very short span of time. This day today, we would like to also remember Ma Campbell Shulai, who was responsible for the innovation of to get those ancillary things also connected to this wonderful crematorium. Once again, I would like to thank all of you who have contributed to the construction of this auditorium. And we also promise that we would like to abide by whatever the instructions or suggestions of the Darbar Chunong in future, and whenever they tell us to cooperate in anything, we are ready to do that.